bayita kabisa ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mafunzo United ni Sekafa Kagame Cup. Yego kabisa ni ikipe ya Rayon Sport n'ikipe bita Mafunzo United kutoka Tanzania kabisa. Urabona yuko ikipe ya Rayon Sport imeze fresh cyane kabisa, abakobwa bayo ubona yuko bari tayari. Mafunzo kabisa United y'abakobwa urabona yuko iri kugahererekanya neza, ubwo match igitangira kabisa kina neza, subiza umupira inyuma kabisa ku muzamu, basa agapira ku ruhande rw'iburyo, kina neza bayita Mafunzo United. Igice cya mbere biracyari ubusa ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mafunzo United Football Club. Sekafa Kagame Cup, Tera Pressing.